Hindi ya mambura ma mwaka uyu ma muthe wa aruti a wira nirio President Dagitari William Ruto arahurire ndereti ĩgiĩ ũrĩhi wa magoti kuria ateterithitie ati thirikari yake ndĩrĩ na itanya rĩa kũregeria njara ũngania-inĩ wa magoti kuma kũrĩ Kenya thengia ya ũregani mũnene ũrĩa magoti maya makoretwo magĩtũngio. Jue ya kwamba nchi hii haiwezi kujengwa kimiujiza, haiwezi kujengwa na watu wengine. Wenye kujenga Kenya ni sisi. Nguvu yetu, akili tulio nayo, mipango tulio nayo na pesa zetu. Na hiyo pesa inatoka kwa ushuru. Kuitwa Zakayo si jambo. Bora tulipe ushuru, Zakayo ni jina, hakuna problem. Tunaweza kusonga mbele. Kuringana na President, bũrũri wa Kenya ndũngĩkũra hatarĩ ya Kenya kũwaka wene kwĩtũkĩra ũrĩhi wa magoti. Rĩu akiuga ũndũ ũyũ noguo kĩhonia gĩa kweherera mũrigo wa ngombo cia bũrũri. Tumejidanganya muda mrefu ya kwamba nchi inaweza kujengwa na madeni kutoka nchi zingine. It is not possible. And I have to be brutally honest to my fellow citizens. We must face up to the reality. We must build our country with our energy, with our knowledge, with our talent, with our effort, with our plan, and with our taxes. Ihinda-inĩ rĩu President wateteire mũbango wa thirikari wa waki wa nyũmba cia raithi akĩũgweta ta mũbango ũngĩteithĩrĩria Kenya na kũmeherania na mĩtangĩko na ta mahinda ta maya ma mũiyũro. For those of you who are in doubt, I ask you after this meeting, muende pale Mukuru. Kuna pale wafanyikazi zaidi ya 4,000 wanafanya kazi hapo kila siku. Hapa Nairobi tunataka kujenga nyumba kati ya 50,000 na 70,000 kila mwaka. Ndio wale watu wetu wanaangaishwa na maji na mafuriko na maporomoko waweze kupata mahali ya kuita nyumbani. Mũbango ũyũ no ũgwetetwo ta kĩhumo kĩega kĩa mĩeke ya mawĩra kũrĩ Kenya. Inawezekana Mkenya mwenye analipa shilingi 3,000 tuwe na nyumba iko na choo, iko na maji, iko na stima, nyumba ya gorofa, lakini ni ya shilingi 3,000. Ule mjamaa ameketi kwa mabati, leo mahali kuna mafuriko anaweza kupata nyumba hiyo, na hiyo ndio mpango yetu kama serikali. Ningĩ thirikari nĩonanĩtie mwĩhoko mũnene harĩ imatha rĩa mawĩra mabũrũri-inĩ mamairĩria kũrĩ Kenya, kũrĩa President eranĩire kũmatha mĩeke 250 harĩ o mwaka ya mawĩra kũrĩ Kenya, ũndũ ũrĩa ugĩte no ũgũteithĩrĩria hanene harĩ kũrehera bũrũri umithio. I am very happy that from last year to this year we have increased our remittances by about 50 billion. And it is my intention that in the next 5 years, we should take our remittances from $4 billion to $10 billion. And I am committed, and I believe it is doable, because I can see we are in the right trajectory. Hadi Nyakame TV, Retoro Koni Bataru, wa Mwangi.